Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita di kapan siganu pari bata, bani panorang sugut nerion pasada hita huruta, mertonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombakon uhur nami hubamu Tuhan. Anggo bani panorang sugut nerion, gok ibagas molas nyiur hanami bui use, manjalohon apa manangihon hatamu nagabirigapan bani paraguluhan nami. Halaniai pasu-pasu hama hatamu, pasu-pasu hama kuriamu na manangihon, ase hatamu imotongon Tuhan. Marbagal ibagas apa pikiran nami, ibagas na mandalani paraguluhan nami sa ganjang mi ari on. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tunggu nami. Amin. Bapak enang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siang. Marian bani panorang sugut nyarion nabu isi sihan nami marhiteon channel YouTube on. Rikapan siganu paribata bani panorang sugut nyarion Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Aima tersurat bani Rom bindu 4 ayat 20 sada nama katahon sonon. Tenger tumangdo uhurni pabua tukdo kuasa nine bata pasaut kon bagah-bagah ni. Sipata angku isa dari hita ibagas parguluhan ta sigano pari boido tene tubuh bui tumang sukun-sukun pasal hasasaut ni nanyarap konta ibagas perguluhan ta sigano pare. Aima ase bani panorang sugot nerion marlajar du hita humbani pengalaman ni Abraham ibagas perguluhan ni ibagas hatuaon ni ibagas umurni donoma lambin matua jupah du HP ni ibagas hadirion ni Abraham sada karakter na tetap tuguh ibagas sagalupan na nerapon ni porsaya do Abraham lampitah porsaya tumang tapi tenger uhur ni pabua tukdo kuasa nine bata pasaut kon bagah-bagah ni. Agipe sipata so nalang masuk akal. Agipe sipata so nalang tarjalo ibagas bagah-bagah nine bata na ipadasu bani Abraham. Tapi anggo Abraham tenger tumang duhur ni. Artini tenger tumang langadung otik gelah tubuh ibagas uhur ni sangsi bani bagah-bagah ni nebata. Jarah tenger niu uhur on mahomani nagabi modal dasar bani Abraham ibagas napai mahon hasasaut ni bagah-bagah ni nebata ibagas parguluhan ni. Nah, bata nuan ibagas nama masuki minggu Advent na patuluhon. Totu Bapak enang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Domalambin itanda hita dirita. Ahamadeba na doma ipasirsir hita. Ibagas hadirionta. Age marhite haporsayonta. Nalaho mangalwalo paroh ni Tuhan Yesus partubuh ni si paluain. Ito nga ni parguluhan ta sigano pare. Totu anggo isobut no kanayay tenger do uhur ni Abraham pabuatuk do kuasa ni nebata pasaut kon bagah-bagah ni. Totu sunay do kumahita ibagas parguluhan ta sigano pare. Ibagas minggu na patuluhon Advent atape minggu pangalalon bani partubuh ni Tuhan Yesus. Maningon du HP ni lambin roh tuguh ni pangarapanta
sonai agi hapor sayonta. Porini petongon ibagas parguluhan taon songon nasamak do hasa dira kita. Songon nalang adong do hasurungan ni halak na tetap martengir niuhur, halak na mardalan ibagas dalan ni bata, halak na tetap makawah dopak babu, halak na tetap menjaga hadauloton ni ilobi-lobi ni bata, pakon halak nalang porsaya jalang mananda ni bata. Maningon do HP ni patuguh kita uhur tamarhitihon ni hata nilai bata ba di parang suguton langadong nalang tarbahin ni bata halani tuk do kuasa ni bata pasok kon baga-baga ni arti ni ai ahana do maijanjihon ni bata hatengeran ni hurdo iya lo pasaut kon baga-baga ni ai bata na totu anggo sonai matongon ni bata marhitihon ni kuasa ni pasauton ni do baga-baga ni hubani halak na martenger ni hubani ase sonai mahumani timbal balik ni halak na porsaya hubani ni bata maningon lambin tenger do uhur ni ibagas na mandalani kuluh ni sigano pari bahasa aha na sinurahon ni aha na siol iparayak ni aha na siol jaloon ni hubani ni bata say jaloon ni do ay tongon halani hatengiran ni uhur do ni bata laho mangguki aha na binagah kon ni hubani halak na porsaya totuon gabi sada si jolomon na tugudo on bata ase maningon tetap do tengir uhurta ibagas ganupan tanggung jawab ni apeo ni bata bata jana maningon labin ro pokut ni do humani hita jana labin ro orot ni do humani persoranta pakon na bata hataridahan ni tengir ni hurta bani ni bata napasaut kon bagah-bagah ni ubata. Amen. Martongko mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sa nakuri atas peham bapa dohor do bangban nami. Ase pasu-pasuhan mahatamu na ijarohan nami bani panurang sokoton ase hatamuin matongon na menurangi urapa pikiran nami prosina mambubahon hanami bani ganup pargulumiton nami sa ganjang nerion ase ibagas tengir nihur tongon Tuhan hanami mandalani guluk nami si ganupari terlebih makorjahon tanggung jawab nepehon hamugan nami bahasa paboa tuk dotongon kuasamu lau pasaut kon bagah-bagamu pangarapan isusonon matuhan namar bagal ibagas ganupan pargulumiton nami si ganupari ase ibagas malas nyuruh humahan nami tongtong makorjahon khatamu nama pasingin ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongkonannya. Amen. Ora sebata ganupan mapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus andohar matongon tengir ni hurta aima nagabe onjolanta ibagas napa memahon hasa saut ni bagah-bagah ni bata ibagas parguluhan pasigano pare. Shalom.